Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike i-video bese ke uya subscribe ekuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke i-video sifakayo sikubhekela ke nje ama transfer rumors akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama i-Orlando Pirates ke udaba oluvelayo lapha ke kuzona ke ezimnyama amabhakabhaka kuthiwa ke amabhakabhaka njengamanje ke lona qembu elihamba phambili lapha ke ekuthunga 10 lapha ke umdlali ke ogijima kuyona ke lapha ke Stellenbosch FC lapha ke uFawaz Basadian impela ke kwabiwa ukuthi ke befuna kakhulu iKaizer Chiefs impela ke ezinyangene ezedlule namanje ke isamfuna kodwa iOrlando Pirates ke lona qembu elihamba phambili ekuthenene ke lefuna ke yena ke lo mdlali kuthiwa ke Orlando Pirates ke isifikile lapha ke kusona ke Stellenbosch FC izofuna ke yena ke lo mdlali kodwa ke ngokusho komthombo ongaphakathi kuthiwa ke iKaizer Chiefs ibingakafiki qathatha kodwa ke uqinisekisa ukuthi ke Orlando Pirates ilona qembu eselifikile kuStellenbosch FC elizofuna ke lapha ke uFawaz Basadian and futhi ke umthombo ke uthembisa ukuthi ke impela engathi ke kuyathembisa ukuthi ke Orlando Pirates kungenzeka imthole ke lo mdlali uFawaz Basadian from lapha ke Stellenbosch FC. Yona update engiyiphethe ke njengamanje like i-video bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel mina nawe asihlangabezana ku video elandelayo nisale kahle.